akan huan kabaya khun ban sei kamet jong kitu ki basa kut hakram doyong ha East Giant Hills kila shanjing hadu kata ban beteng ye kakam nakada ko jing ther jong ulap ba habakran bat kilat pathai khubor menteri katana disaster management ba kermen shela ulaya thu ba mentali le ka kalapoi hadu arspa mitar bat kani hi kalade ga jing ka bakrau wat ikisipai ngam ban beteng ye kakam information nai Deputy Commissioner jong East Giant Hills iba Karmalki ilai itu ba kumba shitiyo manta ka water level ka Q kumba na ka manchwa ka water level ka don shispa san feet kila puli ka after pumping ka one ka shispa ka profit haden nang to kila ya se gitu ki laingut ki met mo but ana haden kata pat mantaka water level kala increase shaka aspa fit kabalong next to impossible mantaki neviru kilong ki comes irhi ban dive as of now tena kata daw ka don progress hakini ki shite yo naga daw bachur pala islam te as of now don chuki ke recovery ba so tenan panoi pi unde ba so tenan rei ba long ba shukwa ban pentip mai ba ya ka expenses hado henry tare kat kum kaching ong jong i deputy commissioner kala poi kumba 20 to 25 lakh approximately me iru impact don ki details 100% impact calculate rei ong approximately it will be 20 to 25 lakh ka cost pala pelut hang tu so ladang idang continue shu ye kenika process kenika operation kandang queue and as of now the kita take cost jangka but hopefully naliang government bakin pay ye ke ibran kam na mangi iba is not possible khamtam hakini ki season bukum lima bocor slab ngila matru last time po ka area hapo ksan kumnongi iba ngimla ban le persya gitu ko jor pala slab jumpun jong ko ngimla ban sei dut ye gitu bi mentaru ke la banja namar kini ki bi ki bedang sa kim don shu hakamin shaf don shopo krem tena kata daw shopo krem ban sei kanni ke jumpun jong ko kamlong ko ba sup ye ki navy le ne ye ki bri jong imo ki personal ban ba ye kan